Ani addunyaa waaqoo abbaa qananii addunyaa ummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaakoo haqa mucaakoo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naagotaniif galata guddaa isinii galchaa warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurra dhaabbatan isin gaafachaa maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga ba'utti akkana cinaa dhaabbatan hunda keessan isin gaafadha. እኔ አዱኛ ዋቆ የቀነኒ አዱኛ አባት የልጄን ደም እንድታወጡልኝ የኢትዮጵያን ሕዝብ በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁትን እየጠየቅኩኝ እስካሁን ከጎኔ ለቆማችሁ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናን እያቀረብኩ አንዳንዶች በሁለቱም ሳይድ በሶሻል ሚዲያ ላይ የማይሆን ቅስቀሳና የልጄን ደም ለመደበቅ የሚሯሯጡትን ከኔ ላይ እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ዘንድ ጠይቃቸዋለሁ።